Danas svakog može da prisluškuje. Lakonski su tvrdili mnogi komentarišući najnoviju aferu o kojoj smo upravo govorili. Da li je to zaista tako? Postoje li dovoljno dobri zakoni koji nas štite od nezakonitog i neovlašćenog praćenja i prisluškivanja? Jovana Đurović. Od bračnog druga, poslovnog partnera, političkog protivnika u privatnoj režiji danas možete lako tajno snimati i prisluškivati. Ovo izgleda kao potpuno običan kancelarijski sto, ali ovaj sat ima kameru. Ključ od kola koji ste možda nehajno ostavili na stolu ima kameru. Ova olovka koja stoji u držaču takođe ima kameru. A i ovaj osveživač vazduha nije samo osveživač vazduha. I svaki od ovih uređaja ima i prisluškivač. Telefonski razgovori se prisluškuju i pomoću softvera koji se u mobilni telefon ugrađuje daljinski za 200 evra. Sve aktivnosti telefona softver je u stanju da snimi i da pošalje na mail adresu. Čak su moguće i neke daljinske aktivacije, tipa da se aktivira prednja kamera telefona ili zadnja. Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje je kažnjivo. Član 143 Krivičnog zakonika propisuje novčane ili zatvorske kazne za one koji tajno snimaju ili prisluškuju, odnosno te materijale daju trećim licima. Za razliku od privatnih korisnika, državi je za mere prisluškivanja, praćenja i pristupa zadržanim podacima potreban sudski nalog. Na to je obavezuju i pooštreni zakoni o elektronskim komunikacijama i bezbednosnim službama.